Terang chilo nyito ni shitsarnga da ngawi ge chirga nyinchi shokpara shukra jaru potong de kongsa jawar muchen choni khirjir yudra khani pepi tardin chu shewa matang nija sumchil lakshiklan jaka chal nangza song. No, it's not my first time. It's my third time having an audience with His Holiness. I feel very happy, very blessed to be here. I'm feeling very blissful and very happy to have a chance to meet His Holiness again. Mon good shijani missy simba kiu chungso kong anjula lana maybe uti anjo gadin je me bara ani tharing one suji missy simba kau chungsa now dore de simje thamje ibu yong wada ani kong go jitilun tule de magi malam chike Testle ni nga shija sane mongol shijani tanda di konsa sho jega la pemesi yakbo temodanggo shuni pemesi gago chung nangmi changma jega shuni kong one go shede ta khainage changma one pemesi hang halibagi pemesi yakbo jena so tena kadin she tu she shweni jega shidu gajidani subu dada lagban zu tisi shede jedu gola pemesi so halibagi hang sayagi yakbo chung sunga one kono. It's the first time I visit Dalalama, and now Dalalama is Avalokitesvara, and visit Dalalama we have a good energy in order to good live, and I hope that I will give the happiness for everybody. Thank you. Bhutan से बहुत अच्छा हुआ है दल्ला में मिलने के लिए सोचा था कभी भी नहीं मिला फर्स्ट टाइम मिल रहा है मेरे माँ बाप पे सब खुशी हो गया था हम मिलकर ये लोगों का विश ऐसे था दल्ला में मिलने के लिए बट ये लोग तो नहीं मिला ना सो मैं मिल गया खुशी हो गया nang di bandara chadiye ani lega ursala chishimbai di thangbo niwa chadigido dingo la lonis ngola thangbo jeya ki khogop chungso anda ngarangi choganyam dola yangya ani chega khogop di sangbo chungso da manzu lo chungjo inaya ta polishira gyathuyo mar peden tola samlo shira tangtoyo mar te na gonsho konlo ta kupju pep jogore inaya tandoge mutuni manzu mimangla kechimbutsini ani jigido dinga ngarangone da lots of logic symbol logic सोशल शंबर चुंगसो This is our first time like हम लोग पहली बार है इधर लेकिन हम लोगों को ना बहुत खुशी मिला like पहली बार है like you know हम इधर आते हम लोग को दर्शन मिल गया so बहुत ज़्यादा खुशी है you know like हम like कुछ बोल नहीं सकते extremely you know we are like happy you know तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रहे और है ना पूरा His Holiness के साथ अभी मिला बाद में भी मिलने के लिए you know हम लोगों को ऐसा ना मिलने दो करके प्रे किया था ऐसा ना